nk'uko nakomeje kubibagezaho Bamporiki Edouard tayari yamaze kwirukanwa mu mirimo ye, ariko mbere yuko yirukanwa hari amagambo yatangaje ndetse n'andi makuru menshi atugezeho muri aka kanya kwitabwa muri yombi rye, nibyo tugiye kubagezaho gatanu kuri gatanu. Nk'uko musanzwe mubizi ni Pilot Rwanda, aho nyine bagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye yibanda ku myidagaduro, imikino, politiki ndetse n'andi menshi bagenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Twihuse cyane kuri iyi nkuru, ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki akaba yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko umwanzuro wo guhagarika Bamporiki wafashwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo higeze hatangazwa icyo Bamporiki yakoze cyatumye ahagarikwa. Gusa amakuru y'ihagarikwa rye yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ya nyuma ya saa sita kuri uyu wa kane, gusa nta gihamya cyari cyakagiye hanze. Kuri gahunda byari byitezwe ko atanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba Mijeuma, Minisiteri yari y'Urubyiruko n'amashyirahamwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Byari biteganyijwe kandi ko atanga ikiganiro cyitwa Twahisemo kuba umwe mu muhango wo kwibuka abari abayobozi n'abayobozi bayo. Gusa yakuwe kuri gahunda ku munota wa nyuma asimbuzwa Nkusi Deo. Ku mbuga nkoranyambaga Bamporiki yaherukaga kwandikaho amagambo agira ati ubwenge buza ubwenge, mu butumwa yasangije abamukurikira saa 5:36 mu ijoro ryo kuri wa gatatu tariki ya 4 Gicurasi 2022 nibwo rwose yagize ati ubwenge buza ubwenge. Bamporiki w'imyaka 39 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku wa 5 Ugushyingo 2019. Mbere yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorwa manda ye ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Numwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo atambutsamo ubutumwa mu mvugo yagisize cyane ko ari n'umuhanzi. Yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho. Yatanze ubuhamya bw'uko yashoye ibiceri 300 y'amafaranga y'u Rwanda yonyine, none akaba ageze kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki Edouard yavutse kwa 24 Ukwakira umwaka w'1983 mu karere ka Nyamasheke, intara y'Uburengerazuba. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza yigenga ya Iyerika. Ni umwanditsi w'ibitabo, umusizi, umuhanzi, umukinnyi w'amakinamico na filime. Gukina filime abifitemo ibihembo bitandukanye birimo n'icyo yakuye muri Amerika. Muri 2003 ubwo yari afite imyaka 20 yatangiye kumvikana mu ikinamico yatambukaga kuri Radio Rwanda Urunana. Ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano, dore ko byagaragara ko afite impano idasanzwe mu gukina filime. Muri 2013 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Nyuma muri 2019 umukuru w'igihugu amuha inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Nk'uko mubyiyumvira rero, aya ni amakuru akomeye cyane abanyarwanda bakomeje kugenda bavugaho ibintu byinshi kuri Twitter, turi buze no kugarukaho mu kanya gato, dore ko abantu bakomeje kugenda babivugaho byinshi. Gusa mbere yuko dukomeza n'izindi nkuru, reka tubanze tubagezeho iri tangazo kugira ngo twumve ibyashingiyeho uyu mugabo Bamporiki Edouard yirukanwa. Itangazo ryagiraga riti ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane mu ngingo yaryo y'116, none ku wa 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo
Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho bikorewe Kigali kuwa 5 Gicurasi 2022 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono na Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari washyize umukono kuri iri tangazo. Ni ibintu bikomeje kuvugwa dore ko amakuru akomeje kutugeraho noneho yo avuga ko Bamporiki akimara guhagarikwa yahise atabwa muri yombi. Aya makuru nayo yose turi gukomeza kugenda tuyakurikirana ngo turebe ukuri kwayo n'ahari guturuka, kuko amakuru yose yo turagenda tuyabagezeho 5 kuri 5. Nyabakurikirana Pilot Rwanda nk'uko mubizi, nta handi wasanga amakuru nk'aya hatari kuri Pilot Rwanda. Komeza ubane nanjye rero, ndabakunda cyane. None tariki ya 4 z'ukwezi kwa 5 RIB yohereje mu bushinjacyaha dosiye ya Ishimwe Dieudonné ukurikiranwaho ibyaha 3. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ibyaha 3 ari byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ariyo rape, akaba ari icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15, hakiyongeraho ndetse n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2. Icyaha cya kabiri no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, akaba ari icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, hakiyongeraho ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Icyaha cya gatatu guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200. Akaba akekwa kuba ibi byaha yarabikoze mu bihe bitandukanye, abikorera bamwe mu bagiye bitabira amarushanwa ya Nyampinga mu bihe bitandukanye. Ubutumwa RIB itanga, RIB irasaba abantu kugendera kure ibi byaha ndetse bakabigendera kure ku buryo bushoboka, ko uzabifatirwamo ntabwo azihanganirwa igihe cyose bizaba byamugaragayeho cyangwa kuba yagaragaye ko hari uruhare afite mu ikorwa ry'ibi byaha. RIB irasaba abantu bashobora kuba barakorewe ihohoterwa ariko bakaba baratinye kubigaragaza, ndavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakaba barabicecetse kubera gutinya ndetse n'impamvu zitandukanye. Tukaba tubasaba ko bakwegera RIB kuri sitasiyo za RIB cyangwa se bakajya kuri za Isange One Stop Center ziri hirya no hino mu gihugu, bakegera abagenzacyaha bakababwira ihohoterwa, bagatanga ikirego muri make. Turabasaba ko bashyiramo courage, bashyiramo izo mbaraga. Birumvikana ko icyo cyaha uburemere bwacyo ndetse n'ubagikorewe nuko abayimva. Turabasaba ko bashyiramo courage, bagira ingufu. Ntabwo iki cyaha cyazacika igihe cyose badafashe ya mbere ngo bihangane begere ubugenzacyaha ibi byaha bihanwe. RIB rero nanone irihanangiriza abakoresha imbuga nkoranyambaga social media users, baha inkwenene umuntu wese uba wagerageje gutanga ikirego ku bijyanye n'iri hohoterwa rishingiye ku gitsina. Usibye kuba atari byo ndetse izo nkwenene, guha inkwenene ni bimwe mu bintu bibangamira iperereza kandi bishobora gukurikiranwa mu buryo bw'amategeko. Turasaba rero ko abantu rwose bihangana bakoresha social media, ahubwo noneho uwateye intambwe akaba yareze cyangwa atanze ikirego ku bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'iryo riba ryakozwe, ahubwo ko bajya bamufasha, bajya bamuha moral support aho kugira ngo bamuce intege. Social media users, use this platform ethically and please stop cyberbullying victim of sexual abuse. Murakoze.